Kaji kawang kiti, kaji kawang mau, kalau sudah kalah. Hadap kalau rai kaji susi, kaji bonam, kaji salah. Kini ketemu yang apa masuk oleh sudah orang mereka. Apa ni hikmat banirap dan percaya ni kaji mut bersisa juga sanji masing. Apa ni orang sanji masing kalau ban penha. Ini bagi pergi kaji penibor. Nama bagi derkam ban penha yang ni kan. Jelas jungi dan kamu penha kisah kita jungi. Nak kebanginan mentah. Ini banginan bersih susu ini nak penbonam susu. Ndai iba kejingnya, keren rumah kejingnya, keren latlah. Kalau hidup balik, kau mau balik, kau keti, wat ikut kalau berselek jumlah. Tekniknya perlu ke orang ke di segmen berspek. Tekun tip bagi bahari kasih dan bumi beli. Wat way undan. Lau balong bom Kristen pun dari bumi beli. Kasih berbuat di bumi beli. Bom Kristen bumi beli kunjung, balong Kristen bumi beli. Ingin hal hijau-hijau di situ. Tinggi dia beni burung, ya kena komperkat tinggi dia beni burung kalian iwei kita. Tebalai ni dia benda putroi lah hijau hijau sungkut, hijau subah ada kawan ni haban ada kawan mau iwei pat, atau hijau kawan mau iwei pat. Kalau mau ban pensisa bangi ni lah sungkut. Kamu ah, dah kawan akan thok seni yang kamu ban sungkut ya. Mereka kawan adan. Ada yang keren ni kata, tapi nong ni election tu, tapi don ke kanu hujung perkat apa jumpi keren baik kita. Ini begini perseni we pat yang pembunaan ni kita. Ada ni pulih naga kitab Samuel. Kalau nong buat Saul, kat Saul wenyo. Betul nong buat Uriah kat wenyo musikau. Isyam bukan ni. Samuel, David habaru ulah syak tong habu Saul, usim Saul. Habu David ulah syak tong. Kadang kau ke por ke bawah habuk David lori rentak diberi jumlah kata keren. Tu usol lalu pengenah entah hajan ke keren. Kemud juga keren. David ulayok kalat buat ban ot ni hajan, ya teruk jan kup jung usol. Hendrai keren peniap usol. Diberi jung usol kalau diberi jung David kalau ini ban peniap ni mentah nama boleh ulah ayu usol hati jumpi. David buang Tahu terang syak bang lek kunih kalau kena. Bansai lah kiti persyak nama rudai balapan selek jauh terah nyipik ya kan nong buat penriu dekat kendai wong kuni wat peniap ye nama bala ban rakyat kiti persyak ye balapan selek jauh terah sen dekat pam yang regi mentah kene election mentah kalau kan palat susu kata kejing kret kejing susit ban ye ke election di baladat ke election ini dengan suatu syuk ke ini kalau perkat juga, hatong gigi kasih dan kumkane sekakor, hak berjet ini mikmat, hak berjet ini mikmat, ini berjet dah jadi berbentuk boleh, totip balada boleh timban, kipap ya jadi bener, berapa kue kejelah kerja untuk mausian, badmin sayo yang mengelam besni, sumha puleru ya kitab sam kalau nombor sispa sam, terkhat bahkan leru, hey buat kita ini kita harus lihat jangan. Tinggi ini banyak kena ukti wei lipat. Balai ni perlu dikepor kabai itu babah. Balai ni nang nanta banyak kampanye election. Hakadur tu kejing jaya, hakadur tu kejing kuno ban persuto ban hikai beliau bakin kham syai, ke bakham suto, ke bakham tibriu, ke bakham tibri. Bani kabang ni kejing kau mau, kejing kau tadi. Kitab Job, kalau nang boleh pusat khat banyak. Job beliau, nong thok kitab Job beliau bakum Job, ubadi ikajing keren bayi kumnya kau. Kat nong korang kau bersutuna, agak jadi siapa bang siapa keren bayi dia bandi dia tadi siapa keren bayi dia kum bang dia kau. Mereka ni apa? Islam banyak hal, banyak keput ibu apa? Ni bahadin kelami kecing rumah, kelami sedikit keput kita. Atau kini kecing keput kawarak jing hayu. Hak kecil juga, kawarak jingha ini dalam salam ini, hak celah dan hak kecil. Mentang ini, bahawa kecil sisa, kumbagalang mentang, kini kecelah juga, kababun, kababun kita susung kiri Kristen. Nilai bangilai kita jingga, nilai jingga, nak kini kesokar kabang nidon mentah boleh. Tak kispak terlegi yang mana kita kalau.
Daki bon spang kibril ki nong train ki non balang do per ya sha tanyam kejing kidnap kejing batbor ki thai kna pe uksa kum ba jia po Manipur kejing jia Manipur ka long ka wei ni kejing jia ka susi ado kata tingi ga jaka bin warra ban sendur ki jiwa ngi pedlong pan ban ya kani ki jelas ni lemba kani ki cha bahkan long kum ke Manipur kani bomla ban long pat ke bang inde ban sha inde ban ai ban bakum kini ki jia ka susi kin wan jia kani ka ribe ji watip kini ka ribe si lo suara kani ki ka ribe beliau ba ai kar hai kalau era berpengat pada manusia wa ai kar hai ki basingam ni ulah tum kar hai ki so ki pai itu sebab beliau mengan bersusna ngani ki long kasi gilong ki tanah dan mereka mentoy itu kita ki tanah berfai pada ki non susna ki beliau ki basingam ta kasna kim don dia ki long ki tanah kata kali ke wei ke bang deng ni man perkat kali man perlong ini bin faidin man perkat ayu milong lada nim don yo beli hikmat ni kemau ba barok ke jinjok ni ban kemau ba kanu jinjok ndai bangin perkat ba barok ke jinjok kali wara jinjok kadon ru ke jinjok ke wara jinjok ora ngatrai ni perkat memang mentah ketma dia ketma dia Israel ba Hamas dia ke jinjok ke Hamas ni ke Gaza dan yo syariah Gaza kalau orang minta ke jinjok ke Gaza apa koi ke Gaza kalau depan awak kalau jawab urusan mahkamah Januari ya election, kalau ya urusan mereka orang jalan usaha, tangkap prasnya dia kalau berat yang dijinya minta kalau enggak, kinong kasih minta kabangu kinong, kayen bangsa kinong, kinong, balapan benar ini begini bermina, pakai itu juga, kihapan mitri, kinong por tang bangsa ni macam tu, minta atau kalau ni minta kapanginan don peringkat ini jusuk jinsai. Awak ni bon biji penhak ni kamanya. Mereka dah ni minta ada yang disuk kesan. Ni penjaga ini disuk kumnungin long isi balik. Nah tepat political parties berkait election mentah dari election. Bapen semua benda don ini prioritas. Mendai tengah jintik parti. Walau fiburam ni jintik parti palat benda jintik juga. Kata tadi jinjat kumnungin. Jenberok sendiri di balakor. Balada kita yang masih lagi ngan lek kata yang pan kata ngan dawa kata ngan lek kita baru saya bawa tu dan rei syong hani ilmu cek kita ban suto ya kata mengimbai ban berkerut ya kata lagi kau rei dia ban suto bahato nitip ni bah India dan kat nunggut PMP ndai tengwe ndai buka India hanti ke parlimen ke up tang UMP jumi galajek kino mekleya galajek kino sulong UMP insa penuh suka ndai kota dan samspa sokolan PMP hapo parlimen but nakini samspa sokolan kat nunggut kini ki parti ki mentah kini election mentah ni kipa kan nunggut disik bobon parti kipa tang wei kandidate the way beri bangin cinta ni udah dori nanti ladangin hakayen kemasang sebab sekolahnya ya jadi kembang jupai por ladang ngai bahalu mentar baterai marwai yang kami sini di tang driver taksi kataru dalai hajan dalai kam sejengai lakwa dan perlok masih rami bandarapan penjuri tayar apa usah dia bandarapan bandar sengan ini Dari kan dengan anu perlu berkam gue, baik bos kita kamai di sana juga. Judan mau bos kita dalam mereka, bahkan menunggu. Sementara dan ini berkat bagi habangi penjelek tang gue beri menemani solusi. Kanu parti. Kan kau pat bahang tiangan lek kuntangan, iu kuntang. Te berkat mentah. Hato ke kam sitom ban nyak bos, ke kam sitom kowe ban tre ha kowe ke bos, ban dia ke tre. Banyak kebalong memikmat ya ka jelab kowe lai pun ring tuli konsulsi mentang ni apa silong sit apa ka jimpai jung we MP atau pi perkat la dagi pak tang we MP nang ni unda po yang tiu ndai undi lang perlu ban unda wa kan ni unda wa katai umpan kan ni umpan katai kata te kade tang jingko unda po yang ti
udah bantip bro, yo dia sikim tip, Andre, ngambil MP ni ngambil nong yele MP, Andre apa kalami ini ke penlong yang ngapa ngahaban wat jitip kendet, bat kat kum jitip juga kalau kum ni, bayar kepor nanti, kita likely kita kom biasa ni kepor kilong, kawai kepor kabaki kisya khalai nasib bat habaya khalai nasib ki aitan kumba khatsan la ni hadu arpungut kata kajing khalai nasib mentala dangingi pa yu MP jungi nang ni uban susya khalai nasib hangte tip ko nasib ko bakumno kalau nasib ko bakumno ni ko bahan nasib hadu kan no uban su kai senia kai singai ni kata ka jing kata ka nasib mentah kadang sakawai bat kepor kata kepor kalong ba ki ai ya ki parti ki ai ya kepor la kalong sistem gentala ni kalong sistem ta ki ya sam ya ki parti kat kum ka jing he kat kum ka sais jong parti bat ha kata ki jing ya sam ya kepor ha ka sais jong parti rada MP jong ulong tang marwe don ha kanu ha ka parti jong ul se don tang marwe unyo pore mentah sam spa so kulai ngut MP rada ekor matang mar minit marweru kalong sam spa so kulai minit sam spa so kulai minit la ngi mentah ngi itu do unripol sekan balong minit kalong khandai kenta san minit menuju kamdan ka parlimen ke basyam dorbar khandai kenta san minit agi sisi te MP jingi ula mana mi opor mulai pan por na hawa ahi parti alot kekum ke jing he jing parti unum yo po te kini ki jing kop kiba ngan le kata ngan pan kata ngan dawa kata kini ki sulong tang ki jing penbe dia ki pai ba opri ki bom so thu ya kata ka kamram ko bakhya jong nomi khachi te ka shong hangi ki pai ba menta bangin so thu kumno banam aila ya kini ki jing yakop bala perlong hadu ban wara ki jing pe jimut wara ki jing sho ki jing dat kajing abay way pat kasyam ngi pai ba ngi long kebastan ngimde ban ailat bakum kini ke hirman jan namar ka persniudur no ya kajing long ko long suba jong kejai pendriu jungi ka ba lanjutip ya ka akor kasi kum ke way na ke akor ke babatam haki por ke balai ba dong inang pen kraus susu ya ka mde bangin penduk no ya ka nang inang pen kraus susu mentah bangi poi ke way pat ke bentah bagi rang terwa ki wan krok ki wan kelo hakiyo pihak kadai ke kamram jungi bangin keli pio por katno wala ai por pi be pinkan marwe he por parlimen dei ban keli kata nomor ban suangan dawa kata ngan pan kata kamlong ko basyong ne ngi dei ban keli ko ki pai ba sobha keli gitu ki kandidat ki bawan ngi sunan jubi keli katno pio por ban keren marwe he por parlimen lada lese pula ban ong ayo 10 minit itu sam spa so pula ingat katno spa kenta kin hab bani keren po parlimen ke bom la ban lo ki bon ke la shuya ko namar ke jing sim ke bu ya ke jing bom so tho ke jing bom tip jing pai ba ya ki kendon rekam ki kendon ya keren parlimen ki kendon ya keren dorbar tikini kinong yele ya kini ke bentah ban long ban sim ban terwai ni kinong mikmat so ba ban nom sim ke bu ya ke jing sadin ya ke jing bom tip jung pai ba nri penban ni de ban long kinong pensyai pai ba bagi pai ba kin sung thu kin yo ding syai kum ta ba ka semsyal khadar kan long ke bakhoi ke basuba kum ta bangin la ban ri ya akor ke burom banang penhe banang persani ka hakipor ke berada ke election dan mereka pun semua haji boleh dah kecing ruai, dah kecing isya, dah kecing abang, dah kecing di, dah kecing isya. Kebom lawan, kani kebom lawan. Hari itu berarti play kani kamu lawan dari perkata. Ngapil nama kita, jadi orang Muslim ini yang kini keselam si kasih janjian. Bapin semua benda pening cemur, benda pensondor, benda pensondor. Kai kebat LP jungi nangni nislongsi ula manle ada udon dari kan numut udon kampar banyo ban keren dari kan numut udon kam banle batno ban transfer dari andai
isu associate tangga kecil parti kamdan jimut ni dia nama kata ban long bersta ban ya kecil start memang ban suyo untuk dia ban depan boleh kumbang ada jual lekor ada agak isan mana berada ban kecil start berapa kawan boleh kumtang dia ban pan ya no ban jet dia ban pan ngarang ngamla banong jet utai ngamla banong dia ban pan boleh ya no jet tongin duai ngin pan boleh boleh un ai ni ya un penjit nak bentai jungi ya nong ikmat bodon sisai bor bodon position bangkit banba ya tak kira sini ndai bangin simundur mengikat mengiman lagi mundur mengikat mengiman te kata kalau dia lupa kecil kelas jungi bat kata kalau dia lupa kecil rem jungi ngampua ngamban yang sisir ngampua bani ya kecil jauh ke bawah rai kecil kumba garka Hamas kalau job manusia Gaza meneri rendah Gaza kalau kita ngampua ia kejuk ngide ban pekat mana ban pelat jumut ndai bersuya kemen to ho meneri benda pulih lu ikhtin jumlah nama boleh hikai boleh ulang ke start borok ini lagi syariat kan hati kata kecil abang pulih ke ikhtin jumlah itu kitab awal menurut bahar fatwa beliau wow nama dia putrai bahai cista nak sentuh jumbu mi kecintip bar kecil sampai kesal ni kunung ini ya nungi jen pengkong yublay nungi jen pengkong yublay cista au beliau saya lai kalau mau bagai kami kan kelat di kunung lejong ibadah pun ni isu ikon bakalakha kalah, kami kalah, lese kalah. Wat lada kini kelan, mereka ngati dengan kelan. Dalai kata kini kejikulan juga. Nomor kata semua, pan ini start juga. Tong kepada mulai bawa paling kini kejikun susi jumi, kini kejikun penungkam bakal jumi, kejikun penungkam bakal jumi, utli ulung macam mereka ulama wat kebal, kawat kamalang bantare. Dia buat lagi lepas susi boleh hadukan ni, ngikepat, ngduai boleh, penjit nak mentaj ni, unang yalang badan nak position, badan kita ke bor, ban trik kam nak mentaj ni, kam di bawah, ban pendap pendiam susu, jing tunang pemilihan tunang ada di sini bor ke bawah. Ngamla penyewer ini, banjit ino, mereka mengalaman pau ini kata, sumbangan leh kata. Balai orang ni klaim mensyariah sifat manifesto di Kongres. Kalau nomor Kongres di siapa yang berkembang, thok bantan pemik manifesto datang. Barokat kini kini kami dibangi don mentah. Mana bala ini kecil lagi, bala penjara ini kecil lagi. Mana bala penjara ini kecil lagi. Mana bala penjara ini kecil lagi. Mana bala ini ke Kristen yang bertajuk. Banda penmangkar pang na mentajung di Kristen, lain na mentajung di Wepat ke Bangladesh Hindu, ya ke artikel kersal ke Kristen siapa ke India, bagi nong India berapa kinlong lanjut hak ciman itu. Mana bahaya ini kesiksi, mana bahaya ini bon ke ni melawan jalan ni, hak thok pulih dekesor dek pot serta Kongres pengilayo ngelayo Martin Luther Christian University, ngelayo IAM Shillong. Nilayo mau ke soka Kongres report kalau pekat begitu kena lesi bomla asupan leklas mengesni kalau pemi itu genu gitu kena bomla asupan lek pulih bandek skul mengesni kihap balik training beliau lesi mengesni dekat kihap labun kam jadi ban pendak pembiang ban ngarap kami bah pendak pembiang kum tak soka kalau play dan iOS game sispas ni soban pelaj jumut bahaya ni. Tang keskim siswa sini ke Kongres ke launch, hak pol juga. Kiwai pat kijing le jom sokal ke bahagian kimpat yang rengkap tang ban keskim siswa sini. Lembah keskim siswa sini ngai ibon tinang tendang kilayo kisrok footpath kisrok kepada kedobilan kisrok kepada kerong footpath ke bawah ke tenat dan kisnangi kilalak dan persnah yang berbentai keduk ke suku. Babun kiwai pat
Nang ndai tang kata kajing mentoi jo footpath jo surok jo ki yang melu. Ndrei kitu ki pai ba beli ki bagian hopot jo kajing duk. Kira yo ru ki kajing belah. Sis pa asni han sisnan. Yo bat jing mentoi ha kam, yo bat jing mentoi ha belah kena. Tik kum kini kajing mentoi balengi ya puri. Keran baik ke orang rimsi, ngam baik ya orang pergi. Ngam wan ne ban syak leng ya ne. Ndring kuat wan ne ban tempau, batung, tungin tempau ya ke pada napok jeng. Wan kui sim bentalang ne presto. Ke presto ke dia suha. Ban ye sim bentah kuno bante. Ndai kuno bani penjat. Wan ye sim bentalang, tungin ye perkatlang ke bakal bagi nang la susu bande. Ndai bangun suhun tah kan ke baladon. Hoi kini ke baladon mengendak kam sibon sim penah. Ndai mentai kini ke baladon mikrat no. Ni sedang pemban kecil kau kecil, ni sedang pemban kecil kau mau. Kan sepoi ke por ke bah ke jelam kerajaan ini lisi kelaban sim ni kita jumpa jinjia jumpa itu. Hantam mana membagi borok-borok keno keseng jingi kemudian bentah, keseng jingi kemudian bentah. I kemudian jumpa mungkin siasat kecil teman negeri itu jingi. Dan nama kata kau ki perlu baik besnop ya kan ini jingi slot dari por. Tuh ni milik kepala bangin kiar na kijing ya kawang keti kijing ya kawang ma na kijing ya benyi wipat na kijing ya benyi beri jumblay kenang bangin pula bante ya kari ha kijing tu beri tu blay bangin la bangra ya kar komperkat perdan jumri sek bentah kam sejrong bangin nang la susu ban nang perkrau ya kata kijing tu beri tu blay kublay